Main gay wasya yani. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema main gay wasya yani. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema main gay wasya yani.
Ana radio bulando vatar to mai beba kamaro tektuko ni ave kiandar to mai dalan talitunga ni na nonda I wasining ono vata na kavini kua na lawa na sion do moni na kavini vakarombo kandendai na katolu sanga vulkandu ni singa ni vulamachi sandona kana tolo tiko ni tosu ni ngona sanda da vatalitunga ngona woti ni singa ni vulamachi be kimdo me vitindo sa da vatalitunga ngona matai ni singa ni vuloi pereli wakanuni vinaka tikani ni ndona vulavo vinaka vikianda na vulavongo vakanuni vinaka talitunga ni dasa rele suva talitiko na tik buni ambaki mayango sanda mai adavongo sa mai adava talitunga na katolu ni vula vakanuni vinaka ni tosi vinaka keditiko na itubutuba nda tuba na mai ni tik buni ambaki vakanuni vinaka ni ndau ilutua tiko ni tubutuba ni tavidavanga engaravitiko se mani vinga na vanua o ni ndau sema tiko mai kina radio mbulando vata nduindi tiko na singa ndui na ngauna yenda vakabina ka tiko ni tiko indua na vata karawa ni nda mai veronga di ndoma tiko kina nda mai sema tiko kina semania sei wora davanga o ni sema tiko mai kina wakanuni bina ka tiko ko suret kam ni menda na vetoma ni tiko ani na nonde wasining ono vata na kavini vakarombo kandendai na gele ke dapsar tiko na vitu na kaloko nonda programo ni kua vida tiko na ulutanga lelevu ko na numa menda na gai mai ve wasi tiko kina ko suret tiko mani
gona non da vata vata. Senga walenga ni neito na ndau benga rabitiko ani na radio Bulando Vata na usutu leo tiko ni kena mai tomani tiko na benga rabi na neito ndo dungi ana tiko na benga rabi na non da vata vatongo se na non da wasiningo na vatongo o ya me roninda ndo mai bewa se taka na be ulu tangalili wiso so mbeka na ka o nindao senga ni rawa ni na wasea na be vata tali so ndola tu na radio Bulando Vata mo ni na wasea mai kina rawa ni wala ngā mai senga ni kena ki mena ki la sarawurawura se o dhea wala tiko mai ni wala ngā mai viki tō a iau una puninda kua se o ratu pedeli na novo na na iadha e wakaanga takatiko e na Facebook se na Messenger o ia na Pax Mails na novo raunio ni wala tala ngā mai bua se vi talei matakimbau ni wala tala ngā bua ke wakai tu e sona ulutanga mbeka se sona nomu ni waktataro o ni senga ni vina kata me kila wurawura me tōna kila tunga i o nina vina kata mena mai vewa se takiani se mai veital no takiani dola tu na wata ni radio Bulando Vata ina veisinga ke rundou sanga tiko e na ni ringo me tomani tiko na nonda programo Vata e na vea kawi ni moni tiki na wakarombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko wakarua tali ke wakai tiko e sona ulutango ni vina kata me nandou mai vewa se tiko ni kina se nandou veital no kina dola tu na radio Bulando Vata ninge veitartaranga mai sasi vitangona tolu e na tinika tolu na miniti e kawitiko ni wakarombuka viki tau e na Tomba Livongo San Francisco, California totoka tunan raki da wakabinibinaka tikina ya na totoka ni raki dina ngani sana vanua rere wakila tiko mbeka na raki suasua e na ngonongo se kuko tiko na dhangi se ton rani singa se mani wakadava i o suretika mni tamai vito mani tiko mandangayani e na nonde wasi ni ngona Vata e na kawini wakarombuka dindai ni mbula vinaka.
Eu tô, eu
Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na wakani sanga sotini kene wakatakele kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kene telefoni 52 ono vitu 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemundo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomundo kovati. Sa lemo ne kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nonda viti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemundo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu ve kemundo e California. Vei mamani rua ena kavi kina tolu ena singalebu ni lotilebu vei kemundo e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ena radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina voge vingalebu wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma mundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nungu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nungu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalay. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wasea yani. Nalo magu membaletiko
Tokana I tawi sero ia mai kauta tiko ani wakayaona nanda wakana nanu saki usambuli doko and duana I tawi sere ka sa mbala usaranga ona ndanga me rongo tatali tiko and mbio liwa ni radio mbula ndua wata kenda wakike mnina senga isema wo tiko mai kena ndua tali na nonde wasining ona and kawini kua ke wakao ni senga isema wo tiko mai se mbara tiko nio ni tali taka se nduana like na nito page sen nito iwola mata kera tionga kera ninge ndua tokana like gai wasia tiko yani na nanda wata ngo na radio mbulando wata ki tau tiko talitunga na Instagram ka wakata talitunga kena na YouTube channel o na radio mbulando wata watongo rua sanga bula ka walu na miniti me wana ka loko waka nuni winaka tiko virto na Dhurbo and sota ni Hong Kong Sevens and moni madha ngor to me tiko butiko na to mataini gito na mbongi ke waka ni dhalata na mbongi ni scroll sombu tiko yani beauty yani na live na mbongi na nonreto sota kerto na timini Samoa to toka sara na nonreto ngito na mbongi vi bole kati toka na kai kanda sa wakanuni tiko kina ni na vinaka dhake na kai na kavini kua bongi ni kua o sureti kemni ni nana makitali tiko mai na ngai live tali tiko ngani na radio mbulando wata na kena saravi tiko se na nonreto wakumuri tiko na nonda Dhurbo na sota ni Hong Kong Sevens kavini kua ngona ni tungo na California Duindi tiko na ngona o bambota ni sana rauni o ninge thaka tiko ani kina ase vidana kaloko vikim do se mani ase burabura dava o ni se tiko me kina o ya ni viki towe California ni votiko walu na miniti me dio na kaloko e na mbongi ni kua erto na sota tiko kina ke na timi ni Canada o tia non tiko karuni ngito e na mbongi ni kua ni botoka e ruasanga buluka tolu na miniti me rua na kaloko na mataka 1:37 a.m. Mataka ni mataka ni gena na magitalitunga mikina ngito wararaso ya bambuta ni na dana wakamurir tau talitunga na sota kerto na timi ni Argentina ya ni boleh ketoka boy rusang bulka tol na miniti me rua na kaloko na mataka ni mataka erto na sota sena bongi lebu ni ko erto na sota tiko kina timi ni Argentina ya na ni botoka walu na miniti me dio na kaloko erto na sota tiko kina timi ni Canada ya na gito e rua na bongi ni ko ninga sema tinga mai kina radio mbulando wata na live tiko ni kina na nonreto gito rua ngo ninga na mai tinga mai kina o sere tikamni na sema tiko mai ngosi ke mnina ngai sema bo mai sibatoka na vai na vana miniti na kavini kua rongo di tiko kina na non tu wasininga ona kartovi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force songa na ulutanga mena mai waseitunga yani waksawi tiko yani ka biba kongeti talitunga vi mnina ndo sema tiko mai kina radio mbulando wata memba leta tunga na COVID-19 o ya ni sibi na va na tini na miniti na kavini kua ninge na makitiko mai kina sa watongo rusang bulu ka 5 na miniti me wana ka loko waka nuni benaka tiko yani oti ni singa ni bulu machi matai tiko ni singa ni bulu epireli waka nuni benaka na vuku ni beitavi so sa tuwani tiko menangaravi na singa ni kua se na moni madhango se na vula vongo ve kimundo me viti waka nuni benaka tiko yani ka ubia waka mbula talitunga ve yada watu ni tu ni mbula benaka ve ngana vono ni sema tiko me kina na kavini kua waka telanga kina ve niksa seru wakula ve kimundo ke de sara na sema tiko mai ngori mai serene wakanuni venaka talitunga ni vikim dombula venaka mare da lalanga vesi senga telanga ni ngula da vitiko na serengora tu meli toranga da wakanuni venaka talitunga yani se venga na vanua o ni sema tiko mai kina o bia wakambula talitunga vikim ni na kimni ke de sara na venga ravi tiko na vevono ni venga ravi so kile livutu Amerika na mai daka na caregiving livu weekend da lakumai sanda mai tiko busartunga na daka na caregiving sena benga ravi tiko berna tambangase ka wakatang kino irna tambangone kar kelando kilito mai bekenda o irna loki ke o irna special needs sa mai ndo talitunga na tambana ni benga ravi ya ka sa mai to sa talitunga na wili ni to ke benga ravi tiko be irna special needs se senga ni tubinaka na tubakini non rambula ko na
Lewe rasame venga rabitu kina ka waka nunu vena ka tiko ani ana ka vini koa ni tosa vena ka tiko na venga rabi ka ninda na venga rabitu nga ana matan re. Dombula vena ka na sema saratiko mai Engilandi ana ka vini koa mbula vena ka Kelly Levi o bambota Kelly mbula vena ka o bambota ni sana rei mbongi lewu tumbe ka viki mdo mai sana gori waka nunu vena ka te ani viki mdo Kelly Levi kina nomini matavu vale vena ka na sema tiko mai kina radio mbulando vata and I kapi vinaka ni wakarombo kandendai.
Isando umbul binaka. Dosen kay to kimai, endo binaka to banggara. Iyo, nimbula binaka. Kito sing ito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May pagkataw muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito kay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakan, ha?
Iyo na Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakeve tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka bo leka ka voka se butaka na bona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona kareang gona binakandina. Gaindolo bo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania kina veibu no bole kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari taliboni vitu saiba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se vandu lima tolu saiba vitu viwa rua vitu tolu se email kina fijicoverstorepa@gmail.com. Andra na buke ene kena somi na nomu libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai. My sentence. Estava só
Era radio bulan dua watar to mai beba kamaru taktiko ni avi kianda na ilawa ni na Tewa Prince mai mo siti au koto mai kina nangona ni sa watongo e tolu e vitu na miniti me vana kaloko e kavitiko ni wakarombuka wikitau e California na ka tolu sanga vulu kandua ni singa ni vula mati lewu sara na tuku le lewu enda mai rongo ave tiko e na madha mandangango e na madha mandangango ia na noa mai wakarongo kina ka roni kaya ni na tongai talikina na iwala ni tuku ni ngona na ponoli bongo Amerika te buru tu vakumbeka seng mantenu se vakasama taksara yo ukila i Amerika mandanga sana mai tongai toka kina na the Donald Trump presidenti vakadengo Donald Trump na tuku ni venga unai sen na vonoli vongo Amerika na nona sama imbeitaki ndua sama imbeitaki o tia karto sange paka arto sandua batakina na grand jury ni avalandino koya ka sana mai sang tukuni se madalango na ngona dawa sana ngai tekubu kina na bilewai me sana tokina na keni totongi ya na kanga nda turaratiko ni o koe sange mataine presidenti na vonoli vongo Amerika me imbeitaki na ndua na dala sena criminal charges ko ia kai kina ni wakai rongo na vonoli vongo Amerika na madha o mandanga ngo ia nange waka samataka ni sa votonga ngo vida na bula baleta na January na mbaki katuma ia sana mai dhava kina na ikavani mbaki ni termongo se no nona vingarai biboli mai o presidenti Joe Biden nona matai ni term ndakila keditiko ni na velu taki Amerika ya ro ni ruotiko dona presidenti erawa ni na velu taki tiko mai me ruona term dona term ya vane mbaki matai tiko ni nona term o president Joe Biden go mena la kidava tiko ni karua sanga bulu kandu ni singa ni bulu January ni mbaki mayongo ruona ndolu rua sanga bulu kalima ya ngonongo sa tu tali tiko kina iditio kina ngo na presidenti e baka dihango president Donald Trump tiko no koe me na sanga tale koe sa sanga taka tali tiko koe me na tora tale ni tuto baka presidenti na ngone la kidava kina na term ngo se na nona velu taki na presidenti ngo Joe Biden ya lewa sartiko na kena vital noa gai na kai totukuna tiko na Republicans in dinanga ni matini ngau na desangi rongo kina ni tuku no President Donald Trump ni o na didi tale o na tu tali tiko na winding dingi katarava membaleta na tutu baka presidenti ertoa lewo berto na Republicans erto senga ni andua bata ke koya erto senga ni tali taka erto senga talenga ni mani oti merto bakaritak sarmai na loman rito ni erto senga ni dua bata ke na nona sana ana pakarita katala ni Donald Trump ni na didi tali koe se mena tu tali mena membaleta na itutu baka presidenti ia o tia sangai tiko nga mani tekabu campaign tiko mai se sabuno tiko mai na governor mai Florida ni o koe sana dua tiko baka mero sana ngai tu tiko raungoro bisisivi tiko raungoro bisisivi taka tiko ni tutu mero na velu taki na party ni Republicans around rongo ia nangona sa mai yado kina na sanda mai rongo ni tukutuku na noa ni sa mai bita ki Donald Trump and andua na dhala levus na criminal charges tukuni ni tolu sanga bulu bakandua 30 counts related to business fraud ya mandanga na kai sembertale ni serto bakadi utamai na matabele wai gosenge duanga ia tukuni ni nangone sa mai bakarita ki kina na no sarungo di kina na no dia ngani vida tiko na singa ya vida beka na madha na nonda sarungo tiko mai ni sana beta ki tiko Donald Trump karto sana ge baka tiko berto na grand jury ya na no na kai sangai ndaredango ni orto keve na Republicans arto sa tu baka merto sa toko ni Donald Trump tiko orto toko ni tiko orto ni senga ni dondonu na bika me yadongo e baka me lasa tiko biao presidenti former vice president Mike Pence ni toko no koya charging the former president is a disservice to the country that will only divide people further ya na kai toko no koya ndinanga
Senga ni sonangona and the rongoada na nonando wakatarungi o koe ni senga ni dua wata ki Trump senga ni talitaka na vekaya wakabimbina vekaya ayado and baki sawati sen baki roa sawati na ngona sangai Presidente kina Joe Biden di nangani leo nangona do rongoada ni do interview taki o Mike Pence do tukuni tinga ko kila baka it doesn't really say it yo ke baka nda rongodi ko enda na torarao ni ko sa senga ni talita ki Trump gosa tukuno ko senga ni do wata ke na veka samu ya veti kongo ko nga anda sana baka murieti ko baka boleka baleta ni tukuni ni rao ni lebu na ya babala ke baka mani lebu tali na kisi ana bita ki tiko kina o Donald Trump so ngana ka menda na waka murieti ko na itukutuku and vivo no so and tiko kina ngai waka bimbi tiko ni kila ni matini tungo Amerika matini tu roni da kai koko atiko se matini tu lebu ndondo mbeka i na burubura and tiko kina go ni vivo no kedenga ve matini tu kedera tiko ya babala se mani waka daba na karela kuduru merna reitunga mai be Amerika ko ya bimbi kina menda na wakamureti kuna beka tiko Amerika ngona matangango sami tiko kia sana bitiko kina na Donald Trump ni wala tuku ni benga una me baleti Amerika ni okoa sengi mataini presidenti ka samai mai bitaki nandua na dhala lebu bango sena criminal charges me bitaki kina ka na rauni na vile o itakia watiko ya samai vandono na kaloko and radio mbulando wata vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua Sereti kamni ke bakau ni singai sama tiko mai wakandua wakambibi ve kemando mai Ngilandi bulvinaka Kelly Levi ke ritunga dona like ke raunio ninge waseti ko yani na nonda wata watongo na radio mbulando wata do makasara vinaka wakalevu na do veto ko ni tiko mai ve kemni na do sama tiko mai na ve singa na nonde wasiningo na wata de ve kavi mai na tolu ke na vitu na kaloko serka taravango na ve wakambula tiko ani kina ve wakawasaki Andy Victoria nimbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve chochi suluka nimbula vinaka sema sara tiko mai yadata dombula vinaka tale wakanduni vinaka tiko ani ve kimdo mai na 5 TV Road mai Kinoya wakambula talitangani ve vili mai na Batikota nimbula vinaka wakambula tiko koe ve samu yaleala wakambula talitungani ve mera kumbombola mbula vinaka sista wakanuni vinaka tikani ve kimdo na kavini kua senga talani ngule thavitiki na Owen Offa vinaka na sema tiko mai na matini tuo tonga mbula vinaka dombula wakanuni vinaka tiko ni totoka talitungana nraki ve kimdo mai asanangori wakambula talitungani ve vili mai na Batikota ni mbula vinaka via vena numi tiko vili mai na ve kimdo kede sarna tavalena na vubale na yale ala mai lo toka vinaka na sema tiko mai mbula vinaka randini ana tuivanga wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Ronald Park wakatalaki na vitevi tavasu ni mbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua via wakambula tiko te vita ve leini irinale lemeki blood litia etuate wat ki kimdo keve sara mai na solo imba dombula vinaka na turanga na baraba tobundo sema tiko mai na kavini ko wakambula talitunga yani ve kimdo na matubali ni Kelly Levi mai Engilandi sangatalani ngole davite kina mareda lalanga vesi mai serne ke ratu meli turanga da unitaka ni mbula vinaka tiko ni rango vinaka tiko yani na bioliva ni radio kavini wakarombo kandendai
Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana materero bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yung layu kutaka bakatotolo, ni bernir to yadea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina nabani telefoni 125 saiba vitutolu 5 ena kena itukutuku matalelai. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani.
Programo Worotaki Minor Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulundonga to San Francisco, Nakoti Kenta Patamai. Ini bula vinaka wiki mnina sengai sema bauti ko mai kena dua tale na nonde wasini ngauna and a radio mbulando vata and a kavini wakarombu kandendayo Kikamni, Vakanuni Vinaka Tukani, Semani Ving and Avanoni, Samatikomekina and a Kavini Koa, Semani Tavidavanga and Garavitiko, Nutakane, Tosavinakatiko, Na Kenagaravitiko Nitavi Vakambi Mitiko on the Vili New and a very long new Kede Sara and the Vili New Tikokina and a Kavini Koa. Wasini Gonongo, with the Tungana Minitingo, no Vital Notikinkina, Suna Wasetiko and in the week I saw Mevakana, non to Vitokoni in Regional Pacific Islander Task Force. Going to Nisongo, Kando Ngumatua and a non-Garabitiko, or Kanda Nangole Maina was a Pacifica, Kanda Sama Vakitiko, and a Vanua Livongo America, Natonga Samoa, Vakatalakina Vikenda to Naviti, or to my Guam, na Marshallese, and goes on Matanitu lalai kanda sa ngole mainda sa maitu and abano libongo America kanda baka binubinaka tiko kena Regional Pacific Islander Task Force non-rito wito koni na non-ritondo nanumi kanda tiko na ngole mai kanda sa may baka tiko and abano libongo America dona ka erto ngumatua takatiko na kena buna udi tiko yani sen nonda na kena wakasabu tiko yani ni tukutuku me rawa ni na wakararama tikikina da wakaungeti tiko kina ka me menda kila talitunga na bibo no eso e rawan inda lako kina menda laki kunia na bibo ke so na matangali bibo ke and ngreba bakalibu ya na vida na minitingo au na bia wasenga yani na bekar to ngreba me mai wase yani member leta tiko na COVID-19 and kila ke tiko ni sa mai dava tiko na emergency kon nona baka toka na state ngo California me emergency na kena mai beito vitiko se na state of emergency na kena mai beito vitiko na COVID-19 me adava na me tiko mai nango na beito abi me kena wakasama takatiko ngo and ronondolu tinikadhiwa and katinka vitu ni singa ni vula machi asa mai songo kia kina na beito seaki le usar na bono ni dhaka mai songo ka ndrendre kina na beito seaki ndrendre na dhaka anda satu sartunga kina vakundewi vale Yana state of emergency, tikubu mai baya, o tia sangai songo kede na vika kede. Tikubu benga mai na bidanga na bononi takadako tia sala kutiko samani bakaro ni dakai sa songo kede saranga na state. Yana state of emergency, mai dava tiko, and e katini kavitu ni singa ni vulo February ngai na mbakiungo. Tolu na mbaki, na kena baka muritiko mai na state of emergency o yana bibaka ro kede sara, and umbitu tiko mai na state artona Viliutaki and matinitu ka mai ngai nronro sombu mai ki na be tambana kede sara rabenga rabi mai bekenda na lueni vanua na kai libu sara kabinaka uroni kai libu na kabinaka e mai e bure mai na kena lako mai na COVID-19 libu sara na kake kai ndarida wakati tombu ia samidhaba tiko e na bula February ni katin kavitu ni singa ia na dinanga ni vakana state of emergency mai na matani tu se na federal and sembera se lako tingango member leta na COVID-19 e na gele ki dhaba tiko e na bula Mei ni ambaki ngo ia and vida na ka erto kere tiko mai na tambanongo na Regional Pacific Islander Task Force menda na waka na numi tuk ngā kena menda na waka ungeti tuk ngā kena o kenda na waka bibitungo be kenda manda na kawito ke me waka ni ngo na nondo tō wata o kenda tō andua o ia ke waka ni ndana lako yani and walimbula se na ngandre bituk ngā menda na ndara tiko na umbi ni mata se na mask lepo na wanua kila sawa tike then kena lava ki tiko se na kena ndumbi tuk me ni waka ro menda waka e umbi ni mata na bibo no iso enda lako kena na bondo e nambasi se na train na vaya na public transportation ia na ngonongo e sa senga ni ngandrevi menda na ndara tiko na umbi ni mata sange waka tau saranga ki be kenda ya andua dina nga ke waka ni ngolea ni walimbula se na nursing home na bibo no era waka tiko kena se na nonra tiko na tambangase se so era sato bi mati tu na nursing home de kila ke tiko e ana vivo no eso esa
wakawi au, e sana patunga ia na lawa se ne wakaroa e na vivanua ia menda na ndaramaka na iumbi ni mata se na mask. Ia na kai vina ka kina ni levo na vanua vango e ndange lako ani kina, ke wakamdanga nda lako nda lilo rai, veibu ni wai, valimbula, nda lako ani, ke waka e tiko ani nana mo mask se senga tona li suli anga vi ko indua na ka savsavando na ka vou mona li ndara na e valimbula se vi buni wai se na vanua ni li lo reikina ia indua ngana ka ia e o bambuta sana senga tiko ni na oti rawa Ndua tale na ka, na kena non rito veva kongeti tunga, veva ka na numi tunga mai, menda na vulu tunga, da nguma tu tunga na vulu, na hand sanitizer me kawabu ki tunga, ni sembera mandanga na COVID-19, indo na kango, kirundo vital no taka wakalevu, yo mandanga i vale ondo veva kongeti kena verto na verona ngoni vale, na hand sanitizer, e rawa wakamimina ngonongo sa wakarawa te ki tu na vivono ai so and the lako kina e sa voli te ki tunga se sa tuba karara tu na hand sanitizer i sona vano and the lakina e senga ninda na kune rau kina na hand sanitizer vinaka mea mona kouta wabu ki tunga wati ki ko endu ai go endu na hand sanitizer na kai tali kina na ngonongo baleta ni klasar sa levu na kena i vuki rakava mai se creativity na kena wakarote ki mai na hand sanitizer me rauninda kouta wavu ki tu endua ngo wakatunga na spray Dange spray tak nga banda bulu dua ya dua tale e vato kango so lebu sar na bandu enda lako kina e satu talanga kina na kena vangora ni ko bakalilinga tongana no mukato walilinga tonga vangona no mbeki ko tawabu kitu sanda lako tu sing ninda lom lang tak ndona kai ya Onu itaka ni na wake tingona nonda waka sama ninda sana waka menda na river biti ko me sana tana waka sama taka tiko na bibu no kede nda lako kina da senga tu ni kila na mate tau wira tu na tu kina se wira rabi lako ya ki tu kina do tuko na waka lebu waka biti ko na nonda lako ya ni ke waka menda durian en dono na na katumba ni kondo lava na katumba sin kila tu e vida na rau na tamata rando lava tiko na katumba ratara tiko na katumba ya na dua na singa se na nomu lako dake se sirosombo na kamba se na mo bondo ina liva na nomu tambaka na waksari rimba ya e nda senga tu ni kila o ko e tambaka tu ia e bulu mai se senga tobi mati tu se senga kona kawai ando dono menda me sana tiunga na nonda waka sama which is why it's a good idea menda lako apo kiti kunda kota tiunga na nonda hand sanitizer ia dona ka cannot go without the hand sanitizer. Na so ngana kalalai toki retu nga mai na Pacific Islander Task Force menda mai waka na numiti ko kine waka misana nonda I waka rau sartunga nimbulai na visinga yandua baleta ninda senga tuni kila na be mati so tua woki do talanga na ka tobe waka na numiti ko mai kina Beba kongeti tiko kina na tambana nimbula o ia menda lako yani da leidula ke baka enda sa dhula oti wera ni tambangase tukuni tiko ke baka o sa dhula oti mai na kamada na nomu booster shot sa toro oti na booster and tiko na matai ni dhula ka rua o kila ni bunga weekenda enda sa dhula wakandua wakarua sangai tiko na booster shot oti a sangai lako tala mindua tale tukuni tiko ni o sanga tingo mi un reta daki mai tukuni tiko ke baka o sa booster shot oti Bakambimbi ke baka sa tiko na yambaki nimbula mai na 5 bulu laka dake rawa me sa oti ono no bula rawa ni o sali dhula tale na the second booster shot na kai tukuni tiko baka puni wai na katalangai bina kakina ngonongoa ni o ira talangana ngoa ni sa rawa ni radhula tiko na idhula ni tatarovi ni COVID-19 Okay la tiko so era sember tinga ni rawa ni radhula na ngonongo sera riva mbiti nga sera kala tunga non ravaka sama mer sana komandanga ni dhula yo ndo kai ni o kenda itu kedenga non tangalala ni ding sera ni ndo era ni na vaka sorara te kenda menda da ka vendo na ka okay la talanga ni so
bakai sa seng serangan ni rawa ni rabi so takana lomandra sena non raba kasama era sa kuasar tunga ya resindra ni bisa non rai reseng serangan ni bia dula sale ki bakabuna seranga kila na non rabi imbiu baleta ni rabi indui tutu tu mai viti o koe ka senga ni dula sa ngole mai o koe ka sa dula si sa dula oti baleta ni saro ni bela kai ki sala ko mikina sangai tuku ni tuku ani medakna dula ve koe ka tuku mai viti ya baleta ko ka tuku mai viti nona bakasama si sa deitunga nona rai na nona bakana nanu keve au senga ni dula baleta ni senga ni kavinaka ya sa bakabuna sartonga kina na bimbiu ya so eva sartu ya konga ya entanto ilewati na nona bula ia na nonda vena numiti ngā wakate ki Canada undo waka samataka ke waka ulaku ndona vanua o ke la ni lewu nambada se umbada tiku mantanga o iau sa nandara tiku ngā na nongo mask baleta ni una numira tali na kena vo era tiko ya da senga tuninda kila de sotal ngā vira na tu ya kena vo sa wasta ki babalangi compromised immune system wakar sa rau na kena tu vira nambada Oroni ka eu in dubi ira ka rau tuna kena tubi o nambada nga indua ngana nambada la komai sa koe nga ya senga ni mbere sa na tubi o talinga ko eu sandunga ngaro ni tunga kina yo de senga ni kilande na so ke bakanda na senga ni nda tatango mai ki menda tango mai ki kenda nda na numira talinga rau ni na leiba ka lenga sara na non rambula o ya na buna erto Beba ka ungeti tuku ngā mai kena, beba ka na numi tuku mai kena na Pacific Islander Task Force, menda na ngumatua tuku ngā na kena baka muriti ko na velawa so, ka rawa ni na tango maki kenda rau ni na ve maroro i tuko kena. Ngoni wasini ngona, mai vei toko ni tuko kena na Pacific and Regional, Pacific Islander Task Force, and a radio bulandua bata. Sasi batangona vai, na rusanga bulu kalima no miniti, ve wakambula tuko hani ve kimdo ke ve sarna sema tuko mai ne kavini kua ni mbula vinaka Jimmy Matana Tambu. Vinaka wakalewa na sema tuko mai, mbula vinaka Katie Mere, vinaka na sema tuko mai ne kavini kua, mbula vinaka Penny Sokini, wakatala kena ve Melimbola ndombula vinaka seni langa kalimbiu vinaka wakalewu na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve serra tivuya wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo na city level San Francisco to toka na nraki ni kua mbula vinaka talamani wakanuni vinaka tiko ani ni tosa vinaka tiko na wakambula mui vale ni marro tiko na mbula wakatala kina ve teri tu imanu vinaka na sema tiko mai mbula vinaka Lena thank you for tuning in. Please share our page. Bula vinaka Anna Rose Hoyt, vinaka wakalewu na sema tiko mai, na kavini kua, kauna viava kambula talitinga, vikimdo na sema tiko mai, na lima sanga bulu kalima TV Road. Bula vinaka Talei, bula vinaka Rup, bula vinaka Nate ki Junior. Wakanuni vinaka tiko ani vikimdo na kavini kua. Yes,
Nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai.
Isandong bulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang gona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bula Duavata. Vitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na vika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na netu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labo kasenga ni saumi. Giri mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ana radio mbulan dua vatar to mai vakaitavi tikone a weekenda na Rescue Brothers. Tobe vakamaro takitikani na nonde wasini ngona na kavini vakarambuka ndendai katolu sanga vulu kandua ni singa ni vulu machi samai dava tali tiko ndo tali na vula and singa ni kua vakanuni venaka tikoyani and vivo no eso ni sema tiko mekina kiraitunga kisinge mateni ngono ni sema bo mekina ndonga na like ninge wasia tali tunga yani na nonda bata batongo na radio mbulan dua vata rautalngani ni murike mai na Instagram ka bakatal nga kina na YouTube channel na ken tosa daki tinga na wili ni nomanindo sema tiko mai se ni wili ni leo ni vanua na itoke ra sema ra tiko mai kina nonda wata watongo na ken vinaka tiko kina tosa daki tali tinga kina na bakatangin dengende ni vengarabi baleta indua na bibu ke levo o ni baka dora tiko mai na nomani vito koni nomanindo vito koni mai kina nonda wata watongo na kena usutu tiko ngo me baleta nga na kena sangai tinga me rawan indo mai baka sabuiti ko yani na itukutuku wakatititi ko yani na tuk-tuk so may nabitambane so Roniu kaya ni dina ni keto tiko inongo Amerika California ya ena be toto watatu ke na be bono ke de sara na be ka ndala ko duruma tiko ni ndambiu mai na nanda banua da samai sasangambula ena ndo tale na banua bo ndo tale na matini tubo ele bona kai na be toto wata ke de tu na ka ndala ki so taba ndala ko duruma ya ndona ka au baka binu bina ka tiko kina baka lebu ka nda kalonga te kina baka lebu kenda na itoke nda mai lako mai Amerika kanda mai roni kanda mai tau yavu mbeka ni California ni ongoing dona banua endo e wakarau te kikina na ka membaliti kenda na ngole mai na be be matini tu taliso kanda ngole mai menda mai sasangambula ina vono livongo Amerika roni ka endui ke baka menda lako mai nda mai sasanga senda mai tau yavu i California ge baka toto bata takatale menda lako nda lako mai vitin dali baka dali sasanga tau yavu ina ndo tali na state endui sarva ke levu e rawa na mai tau yavu ina vono livongo California baleta ni roni ka e ndola tu e bakarau taki tu na be ka ke de sarve ke anda na ngole mai menda mai tau yavu ndona ka e baka ngata ki kina baka levu na wata watongo na radio mbulando wata o ya bira na songo so kara samai budini ka samai tostiko na nondra be bengarabi we kenda na ngole mai na vi mateni tu tali so na tambana ni mbula baka bimbitiko ko wasia tiko niya na Regional Pacific Islander Task Force. E ndua tali na isongo ka arto sana mo ibito ko ni tali tunga yani na kia na didi wakitiko na Radio Mbulando wata se na venga ravitiko yani na nonda wata watongo o ya na SF Hep B free sen SF hepatitis B kalanda sando ronga da wetitu na mationgo na hepatitis B go ni kabaka senga ni garabi senga ni da dhula e na kena dhula ni tatarobi e rau ni na laki wakabuna sara na roni ka na mate ni ngadhangadhai o waka taronga tiko ndona nungu tokani e na vida na singa saoti na dhaba manda na wakabiti ni liva baleta na ke wakai senga ni garauni senga ni garavi na kena sabitu bimai se kena toba indua na hepatitis B e raua ni na laki tobi koe sara na liver cancer. Ia na liver cancer o te au sange sangati ko miu wataronga miu kunemada se dhava sarmanda na wakaviti ni liver. Ia o te au sange wakasamataka o sandoronga de tu kilanda tumbu thaki tiku mai o sandoronga de tundo tani miu dhaka mena tambana nimbulai. Au sange ndo wakasamataka ni sange tumbu thaki mau doronga de tiku na ngadanga na mati ni ngadangada. Au sange wakasamtaka ndia koe mbakango na liver cancer na mati ni ngadangada vikimto na sema tiko mai ne kavini kua ngo nonda wata na dhava manda na wakaviti ni liver cancer sena liver na dhava manda na wakaviti ni liver ia kona na mati ngo na hepatitis B kalani nda sandoronga da talitunga mena nonda vanua ia mai kunei vikenda na ngole mai na wasa Pasifika ni toso daki sartiko tolo sartiko na kia na toso ni wili ni weekenda na ngole mena was Pasifika ka samai tu weekenda tiko na hepatitis B koia e to samai budini kia ndona songo go ka wakatoka itiko na SF Hep B free SF
hepatitis B, free, and Bay Area se napanongo, ka na kai to toka kinongo andina ni wakatamba kindua na nonreto na venga ravitiko na SF Hep B free weekenda na ito kei kanda wakaitiko tiko na bonongo na Bay Area California ia na kai to toka kinongo ni mai wa seitiko ani na keni tukutuku e rawa ni oni na laki wakayanga takatalanga ra talanga ni oni laki binaka kina le soli wakasa matiko vikimni oni se matiko mai na vivo no taliso na vi matini tu taliso na vi se burburra nga o ni se amatiko mai kina hepatitis B na kena venga rabi se na kena songo mai tau ia butiko ngo kartona mai tabodi tiko endo na campaign se na kena mai na wuna udi tiko ani na hepatitis B na dava menda na dakava i vena bono menda na lako kina me rauni na laki dhula se menda na laki test laki bakandi kebi mandanga bakubuni wai e rawa sara na nonda na laki bakandi kebi se na test ni hepatitis B e tukuni ni 5 walenga na miniti au sembera niu bakilango o sembera niu le test kina ia tukuni tiko ngorto mbita tinga mani tukutuku mena mai wasi tiko yani ana radio mbulando vata ni na tabodi tiko na campaign ni hepatitis B free and ena wakarombu ka mayongo na ka vitu ni singa ya mana tini kandua ena mataka kina tini karona singa levu ka rambeka ni na lakindu tiko mekina na nonda live mena laki waka sabu i tiko ni kina na kena tabodi tiko na hepatitis B free campaign ngo na Bay Area ko ngau tukonea e rao talanga ni oni se amatiko mai se mania se burubura da ngau ni na liki se amatiko mai kina se oni ndau se amatiko mai kina ka me soli waka sa amatiko ni vikim ni na vika e na mai dhauraki tiko me mbaleta na mationgo na hepatitis B ko ea ina waka idhur tiko e na madha waka tu mai au rangai ndau wase tiko ani na kena waka mataila lai rara sara na kena waka ndikevi se mendangole ani ndalaki testaki and hepatitis B o tia sange tiko talangana ke ni dhula au wakambauta ni senga tiko ni somi ni dhula ni tatarobi ni hepatitis B free kani tuku matela lai ni sema tunga mai kena radio mbulando vata San Francisco me kouti kenda vata mai sa watongo itini na miniti me 5 na kaloko ena kavi vinaka ni wakarombo kendendai vinaka na sema tiko mai singa vako na kitiko vikimdo mai nonda vakanuinu vinaka tiko yani ni totoka na nraki tale vadapto na nraki mai kinoya en mataka ni kua kala singe mataka kento vi sivitingo singa lebu kento vi sivitiko en 5 na yaua vakanuinu vinaka tiko yani vikimdo o sureti kamni ke vakaoni lata na nonrovi talanoa o tupea wata ke ingasi ni wuli paulange reti ni scroll sombu e tiko talangani na Radio Mbulando Vatango San Francisco Radio Mbulando Vata Facebook page tiko talangani kina na nonroa vi talanoa na rua e na noa ka rovi talanoa talanga kina na yada ni singa na kena nduindui tiko na singa na nonda wakaethana na singa e na via sana nduindui ni sana mai viti ya singa vako naki tiko vike mndo mai nonda waka nuni vinaka tiko yani ni tosa vinaka tiko na waka rau singa vako naki wakarawai na dhavamanda na imbalimbali ni wakarawai ni kua vikito wakarombuka na dhavamanda na imbalimbali ni wakarombuka ko ya usiriti kamnini ngai scroll sombu moni rangoda na nonrovi talanoa watonga idhio na miniti me 5 na kaloko mbula vinaka inoke ngarau wambuta sema tiko mai Australia na kavi ni kua wakambula tiko mai inoke mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni koa ertole tiko ena vano mbatambatau wambota vekemdo mai Serne New Zealand indo sana vakila talitunga na mbatambatai na ngonongo mbula vinaka Rokovatu Salailangi vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni koa wakanuni vinaka tiko yani wakatala kina vi marama na ita mbula vinaka di lady di ni se tiko mbeka ina city wakanuni vinaka tiko yani vekemdo senga talani ngole da vitikina Winnie Casio ndamuni mbula vinaka ni dhola vina wakatala kina ve Messi te dhama reika ni mbula vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua wakatala kina ve STK vinaka wakalivu na sema tiko mai STK ili tai vinaka ni mbula vinaka ni sema tiko mbeka mai ve mbula Lena thank you for tuning in hope you're enjoying the show hope you're enjoying the Fijian music Bula vinaka Penny Sokini, Simeli Mbola, Jimmy Matanatambu. Vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni kua. Kauna vya wakambula talitungani vikimuni na waka ulori tiko. Ni sasanga tiko mbeka i vale. Sema tinga mai kina Radio Mbulando Vata.
tangan nimbula Vakameta Naina ituva tuva Tola tengalu ngalu Poliena vosota Keko tangi o deitale Mena rongoda Na poso malua Nengauna era vapa Veiko ongori Sayu sukuni no musala Meva kani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watana ya nongu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli soli Kovukaya sangu Naruma rauboli Iundolo mani Kakeden daru rawata Nelutiku nga Otamanga Dedere sara Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watana ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watana ya longu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Sampai kwa mulai Rambo
Ai, kemando bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na namando ko bati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Dau kusamai. Dau mai woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Elevo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang nitikan da mo binaka na ito kay kanta sa may buhay tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na mga lewo fo. Katigo talangan na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim. En na loma ni rosa nga bulu kabana ya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Sigaw mo na website ko ito magori sa TextBuy. Kinabasa ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimamani ono kinavitu e na kawani bungululu bei kemadawa California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilevu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogande na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama nilidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manilindike bikator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalilay. Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Awesome.
Steve Makambo ya na radio bulan dua vata viva kamaru tektukan di weekenda na kavini vakarombukan dindai ni samai sivitanga na 5 na 8 na miniti vakanuni vinaka tikuyani vakanuni vinaka ni rongo vinaka tikuyani na mbioli beliva ni radio bulan dua vata sivinga na bono ni siama tikumekina vakambimbi vekemdo na siama tikungori mai na itete mai valelevu vinaka vakalevu na siama tikumai na kavini kua singalevu tikune vakarowai yendina sara vakaru takitiku na ngone na buku ni singatambu ni ngone ni mataka wakanuni vinaka tikuyani kina vikium ni na biasa buru-buru tali so wakanuni vinaka tali tungani na buku ni vitabi so ngarabi tiko na kavini kua ko atukoni tikuyani go endo na madhawa mbimbi tiko Amerika liwasar na tukutuku rauniukaya baka dirloloma baka ndoma mbula biba kurumbuitaki mai rongo di tiko na madhaongo ndua na vitarongia mai baka idurtiko na okelaninda sasaraba ke ditiko mai weekend na ndo baka muri tiko mai tukutuku na visinga na rongo na visinga se mani rauniukai se mani wata davanga se mani channel davanga ni baka rongo tiko kina na madhaongo ni rongo da ke ditiko na tornado se na dubulada ka rabakila mai Mississippi singa tambu na madhao saoti rabakila tiko mai ana kena revu na moni tu city da ba tiko mengo ya sa na baundua na ngona balabu na turatiko menge baka todo ka takitali na non rambulai yo o mani baka rongo da tiko baka muri tiko na tuk ko ngaya sa matintina na loloma koya e sambimbi tiko mandanga kina weekenda se mani bi ngana bono inde tikina menda baka binu bina ka takitiko na veka ke de sara enda baka longa tikitiko na visingai ngai tuko ndo na turanga baka tarongi tiko koya ndo na news channel gaito kono koe ni wakasamataka nda gerena bango koe na nona kato saranga ndua ngana kato e koto wabu ki tiko ko bambuta na kena itamba mbeka e sa na wakainga taki tumbeka na liwasar na batabata ni wakarongo news na batabata ni rongo and viesi wurura me wakarari takatiko se wakatakila tiko ni vika wakaloloma era lakuduruma mai Mississippi and buku ni dawulado ai ia gai wakatarungi tiko koe ngai tuno koe na kakedango e wakabini vinakatakmandanga koe ni mbula tono koe, all these things are materialistic. Ungi wakasama isai. Liuna ngona da sa nanonda mbula sartunga o kianda ya santa sanga tunga me kila e roniuka na yau mbeka na yau waka wura. And sasanga takatu waka me kouta tu nanonda waka sama nanonda waka nananu na visinga nanonda sasanga takatu na yau waka wura. When really nakandundu baka menda nandu baka bini naka takatiko menda turtiko baka bimbi na nonda bula se na roniukana nonda yau baka yaloi na dava saramanda enda sada kavatiko me roninda baka sina ita tiko kina na nonda yau baka yalo se na nonda bula roniukana nonda bula baka yalo na madhango ko ya na tornado ya dama isana ya o te ana bi bana banai virto na ngone karto virto na lewe ono karto mai wakalenga ituka na non rito mbula ina buko ngani bi bana banai wakasamataka na mea dhawa tiko mai ongo sandona nra urusanga buluka diwa tiko na mass shooting se na bi bana banai ka mai adha sartinga kina na mati me va ya me ramate waka yo tiko na leo ni vanua re leo vida tiko na leo ni vanua e na duanga na ngona induanga e roniuka sinkilai tu wakatani tumbeka na nona tu wakini wakasama ka tandare tonga ki ana dakadaki ni te boroi dona nra urusanga buluka diwa me adhoba tiko mai na bebana manai kange me adhonga na madhango e me sa adhoba tiko kina wakasamtak sengi tolunga na bulango 129 mass shooting and then baki tungango ronondolu rusanga buluka tolu Amerika nanduanga na banua koa sambau wakando mambula ninda bakasa mataka ndona tamani wili levo ya ngai tuko ni vitu sanga buluka vitu na pasende ni bebana banai ka mai ave tikongo o era boli sartinga non renta kai relaxar ngaya ni baka binaka ralaki boli non renta kai
ando tala vital noa ando tala vital noa balawuro ninda kaya vital noa tito busar no ulutanga ya ko ngana ka wa wasi tunga ya va kambimbi tingo ninda vaka namata tiko kinando tale na moni madhawa vaka moni madhawa tiko ngo baleta ni sa mai dawa tiko ngo indo tala na bula tiko na bula e pereli na singa ni matinda vaka namata tiko kina singa tambu ni ngone ni mataka vikimdo na songo ni lotu esele waka nuni binaka tiko yani e konga ya au e votu saramibia o na kaya tuku na turanga ya na ngone waka tarungi tiko kina na ndua na news channel ni na kakethe ngombaleta ni na kakethe ngele au kethe ngai tuku no kaya au waka minu binaka taka na nongombula. All these things are materialistic. Koia, naroni na wakabure waka samatu wekenda na visinga, wakabimbi wekenda na sandau nondambula tongana takataka, wolingo, me levungo, me kila, na ia wakaburuburai. Me kanida vai. Eroni nduanga na singa, eroni nduanga na mbongi, langa mai kama, se na bulan da sambula tu kina nangonongo sa waka ndoma mbula tu na itu wakini bulan da senga tu ni kilani kua tu se vital no tiko wango de kilana singa ni mataka kilanga na ndau ni lewa waka nuni vinaka tiko yani sa sivitonga na 5 na tini kavano miniti ni nandua na moni madha vinaka vikenda na moni madhango sretikam ni na mbongi ni kua boe okila bo tiko mbeka 8 na miniti me dio na kaloko ni sema tiko mai kina radio bulan do vata dana waka murete kena dana sarava tikena na rto geto na nonda dhoravo rto na Sota tiko kina timi ni Canada o tia ni sa la kibole ka toka na rua boy rua sanga bula ka tolu na miniti me na rua na kaloko e na mbongi levu ni kua mataka daki ni mataka goni tongo ni tunga California erto na sota tiko kina timi ni Argentina sema tinga mai kina radio bulando vata ninda na mai live tali tunga na saraba bata tiko na gito ya bula vinaka obi wase langi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina vi Solomon ni turanga mai muri ke kimundo ke sara mai na Zion Shopping Center don bula vinaka au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi na kavi ni kua singelevu ni kua ve kimundo mai nonda waka mbula talitingani ve karua a tedha wa iningolan don bula vinaka mai Sacramento wakata la kina ve sese ni ali viraki mbula vinaka sista sandende au ni taka ni mbula vinaka tiko mbula vinaka te vita vermbasanga vinaka wakalevu na sema tiko mai viti na kavi ni kua senga talani ngola da vitiki na Rokobatu Salailangi. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na iteitei mai ndelai vale levu. Mai suva vinaka na sema tiko mai na kavini kua ke kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na city levu e San Francisco. Wakanuni vinaka tiko na buku ni vili niu wakaiduri tiko na kavini kua sivitonga na 5 na tinika ono na miniti.
Gona rongo manu wali songo, nei maoli mat. Wali maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Matainga ni tukutuku, adarati ko mai, membeleta nei rongo mai wali songo e ne kawini kua, waka rauti ko kena o irake mai na Andi Thakambau School e na nonra waka marau takatiko ni mataka nei ka vitu sanga wulu ka 5 ni ambaki ni Kornivuli. 75 Diamond Jubilee hoi ni mataka waka idurtiko and Embassy Suites by Hilton, Donan Rau, Capitol Avenue, Sacramento. Ka teko butiko na songo na 5 na kaloko na kawi ke na tini ka 2 na kaloko e na bongi lebu. Na teko butiko na 5 na cocktail ke na itukutuku matela lai, o ke la niu ni sana ke la tiko vikiom ni na sa ke la tiko ni sana vavaro tiko, e na vuku ni songongo, waka nuni vina ka tiko ani vikiom ni. Ya, vikiom ni na senge rongo adang bek ngango, se ni se loma rua tiko. It's a good thing to go. Nangoleani, baleta ni sa fungo weekenda, santa thaka tunga sa libu tunga no Billy New. Then, do meka nangon binakango, me nangoleani kina, dala kingan den, dali kana, wambuta, do talambek ngana kena mata butu kai wakaibua. Kana wakaidurtiko na bongi ni kua, na tikitin donan rau, $5.50. Na isulu-sulu, formal diamond white with sparkles of gold. Ando waka madala takatiko ani o tupe, na imbali ni diamond white with sparkles of gold. Ia, na kena itukutuku matela lai, rau talanganyo ninge vetartareani ke vani mbiu mai wai, na presidente ni songo ni buliwati, ke Anissa Billings, na doni lavo, senurto Treasurer, wakatala kina viva Siti Ritova, Madam Chair, nonreto na bantaliboni esa nambiu talitungayani na tikinduango kama sambiu otiani na Radio Mbulando bata Facebook page na otingo ona gaimbiu tataleani bikiom nioni sana gaibia lako kina senga tikumbiaka ni dona bono ni nangandi kini mataka dona bono binakongo ni ngoleani kina tukutuku kataraba bisure tiraramba tikonga se vole butiko ngona Pole butiko na ngona na wukunga ni Honor Foundation Seafood Banquet wakaidhuritiko na bula saranga katumai. Ni mataka na teka buki na vulo e pereli na vulo mei na vulo mei na wakaidhuritiki na ngona ka tini ka tolu ni singa ni vulo mei teka butiko na rua na kaloka na singa liwa rua ki na vitu Honor Foundation Seafood Banquet e na wakaidhuritiko e na Dhiwa Ross Valley Drive San Rafael e na bukunga ni sasanga me baleta tiunga na nonrandau wakaiaya ni buli taki na ngone buli mai na tini kanto na korni buli ane sana wakaturanga kandavu ka ukila ni sa tiko talenga ni tuba me nangai rau ni na wakaramba ilibu taki talitunga ni na bibuke ke na bi korni buli tali so na bi asana tali so ya na kena itukutuku matela lai na kena maitala no taki na veka e sa wakaidhuritiko na bibuke sa wakaidhuritiko na veka e sa laki maru takatiko na ngone nige nana maki kina ko ya na binakamo ni na ngole ni kina erto na wakaitavitiko kina o lepa ni buni turanga ser mayangiri ke ana sa koroita mana erto na wakamadala takatiko na ilako ni veka ke te sara e na buku ni sasanga ni Honor Foundation oia e na ka tini katol ni singa ni wolo mei mai na rua na kaloka na singa liwu kina vitu na kaloka na kawi ko ngaya sakila tinga sarongo de tinga Honor Foundation Seafood Banquet sa rauni ni na thaka tiko kia na dhawa suati oni na rauni na laki waka kavi kina ndona rauna ndola na idhurduru ke waka senga ni oni na yadha royani na vuku ni oso waka thaka si sombeka na lenga tumbo koso senga na lenga e rawa ni oni na dhau tinga yani kina sasanga yangongo lewu sara na iwaliwal ni wako ilawa na ngonongo na Venmo na Zelle na Cash App wakatan laki na PayPal sen wakatanga na Messenger na Facebook Messenger ya talanga ron yoni na wako ilabo yani kina be ron lewe rua anasa koroita mana ke ndithimba mbola mbiu nondro namba ni telefoni esa mbiu talitungani na tikindua na tangani vevongo sen Radio Mbulando bata Facebook page o te ni tukutuko ena irongo me bal ni songo ena kabini kua me bakai vitoko ni tiko kina na maoli mat me baleta tikunga na singa ke te lebu
Vesure tira ramba, ke wakau ni semberni ngole ani Hawaii, ngono vinaka ngo, monina ngole ani kini Hawaii. Tavana yang aninda sambiumbiu mo nanda bano, nda lako me Amerika, sanda me tunga Amerika, dhaka tunga, e ndono menda. Ndomanda na kena break, tools down, nanamaki, vavarau tiko monina ngole ani nda laki sota na singa ke televu, nina waka idori tiko mai laie, mai Hawaii. Waka rawai ne ka rua ni singa ni volo September. Se vole buto na ngona, se rawa ni dhaka take ni ngoa na idurdur na ibondo ni wangabuka na kena laki somi na hotela nda sa lakobaya laksaranga as a vacation, as a holiday mendali pakasaranga na sarvanuai, why not? Somi na hotela laki maru taka ngande na vanuto toka ngo Hawaii ya en waka iduritiko en ikarua ni singa ni volo September semberta lindo na kena mataila layan biu mai ina ngone na biu mai kina sana mai waksawi talitunga yani na binaka menta sana waka roti ko matanga ni kina ngo me wakani se vole vuna ngaunai karua ni singa ni volo September mai laie Hawaii. Songo dava ndo lewe na tiko se ondo se kaimbudina tiko mbeka. Okay, la ni sanga nindo ni songa mbudini walitunga just for the sake of it, ena tiko na kia na usutu ni kia na mbudini tiko endo na songo tiko mbeka endo na nomondola lawa na sasanga nomondo ituba ndo wako tamai sema ni songo ni bulioti songo ni lotu se nomondo songo nga va asa ndo mbeka na kando sasanga takitiko go endo na ngoni sala eroni na bibu ke kena na radio mbulando vata ke na maoli mat na kena mai wakatete i tukani na kena i tukutuku rautalangani o ni ngole mai ni mai inda mai vitala noa e na wata watongoa na radio mbulando vata ke wakao ni vina kata muni na mai wakamadhala taka na nomundo sasanga ni songo se mani songo dhavanga radio mbulando vata ni vitartar mai unabuninda kua and messenger sando mbitali tunga nunga na mbitali woni se vi tupe Pax Mails na novo oyana na messenger na Facebook page wakatela kino vitali matikimbau ke wakaindrinde na nomni vitartar mai vikirao ni vitartar vitalei karawa ni tono mi vital noa ni kina ena kena wakatiti tiko ni tukutuku ni namundo sasanga ena radio mbulando vata da wakabini vina katiko kina maoli mat na rito vito koni rito tiko boli mai Santa Rosa bikim do mai Santa Rosa do semberni lako na maoli mat kena ngonongo mundo ngole ni na maoli mat do lisarsara do vito koni taka na bisinisi ni toke erto mai vito koni tiko ena kena do mai kade wakitiko yani na vito tukutuku iso ena ronga mai valni songo ena radio mbulando vata San Francisco meko tikanda vata mai. So, may sibitong na 5 and rua sanga vuluka vito na miniti. Nay Rongo, may nabalisongo na Maolimat and a radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Kena sera kataravongo na via wakambula tiko kina ve mbui salakatia anda mbula vinaka na sema tiko mai Santa Rosa wakatela kina ve mali muiri mesa ndo mbula vinaka mai nasawana mai mbua isa wakanuni vinaka tuyani vikimdo mai mbua vada vatunan raki mai sanangori wakanuni vinaka talitungani ve Solomon ni turanga mai muri ke kimdo ke sara na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tavua senga talangani ndo ngwela da vitiko na serengo vikimdo ke sara na sema tiko mai do sema tiko mai tonga dombula vinaka bula vinaka obi waselangi karua te da winingolo vakununi vinaka tikani vikimdo mai Sacramento ne kavini ko vambo te sana rere vavara usar tongango karuangu menangoleani na songo ni andi vakombau ni matakai ni bula vinaka vakununi vinaka vikimni kede sarana vaka rautigo kina songo ni mataka.
ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maolimat. Elei taka kina endona nito pakataka kana lailai. Meu lei uku taka pakatotolo. Ni bernirto yavea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 Vitutolu 5 ene kena itugutugu matalelai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu ve kemudawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu ve kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu tokan dino Pennsylvania. May bakato muli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya kito sa mista kasaranga nakakana wakabiti. Kito rongoda nito gay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. E toka saranga iliumbori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka sebutaka na voka nananu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareang bona binanandina. Ngay indolo bo talangango na Nondato Boutique. E boli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. So
Ana radio bulan do water to mai kota tiko yani wakayawana non do wakana nanu ene kavi ni wakarumbuka ndindai na kambu nindale kande and kavi ni singa ni oti tiko ni singa ni vula machi katulsanga vula kandua ni singa ni vula machi wakanuni wena katika ni bikim nina sama tiko mai ne kavi ni kua ke wakasangi matini ngona ningai kunia kina na watawatongo sena nonda wasini ngona watongo ni mbula benaka ke ritunga ke wakani singai sama bo mai doanga na like doanga share ke wakai rautal ngani ningai murike to mai na Instagram sena YouTube do makasara benaka na sama tiko mai usret kamni and bongi ni kua live tiko ani kina na radio Mbulan do Wata and norito sota tiko na Dhorobo and na Hong Kong Sevens yani botoka e walu na miniti me dio na kaloko e na mbongi ni kua se amatinga mai ngona ni tongo na California se amatinga mai kina radio Mbulan do Wata bakatanga kina na rtona ngito tika mateni na rtona ngito tiko rtona sota tiko kina timi ni Canada o tia ni bo e rusanga bulu katolu na miniti me rua na kaloko and na mbongi lebu mataka ni mataka e tōna sota tiko kena timi ni Argentina. Ninge se amatinga mai kena radio Mbulan do Wata, live tiko ni kena menda na maru takawata tiko, da mai toko ni rato tiko na non da Dhorobo e nei kavi ni kua. Sa watongo e tini ka 5 na miniti me ono na kaloko na sere katarawa ngona via wakambula tiko kena ve kim do ke de sarana se amatiko mai e nei kavi ni kua mbula vinaka ate lewa tu vinaka na se amatiko mai pango American Samoa wakatala kena ve Sera Raivalita ke Rosalia Kendra nimbula vinaka Rosalia wakanuni vinaka talitunga en wikium ni ene kavi ni kua senga talani ndo ngela dhavitukina na sema tiko mai Newark mbula vinaka ve Chandra ke nona sister Pella wakanuni vinaka tika en wikium do wakatala kina nongo favorite naita mbula vinaka Lazarus toke langi wakambula talitunga ni ve Yvette mai Yvette New Kapu vinaka wakalevu na sema tiko mai where you tuning in from Yvette nimbula vinaka wakambula talitingani ve Chuta Vunda vinaka wakalevu na sema tiko mai na valnimbula levu mai lo toka and a paying ward na numitunga keno ira na nasi na vuni wai ve komunikete sarna dauni venga ravi senga talani ngole da vitikena leoni koro mai saru lo toka waka bimbi tiko ve Pepsi ke Tonga mai e Santa Rosa. Vinaka wakalevu na sema tiko mai Chuta wakanuni vinaka tiko yani ene kavi ni kua. Senga talani ngole da vitikena Solomon i turanga mai muri ndo mbula vinaka wakanuni vinaka tiko yani ve Hitesh Tavioka ke Karitoa na Zion. Saya yaona e da mundo e na Zion Shopping Center mai Tavua. Bamechi Angona sa lako tungango. Vikimdona wabo kitu mai na sana wakatavua kendo karamatha ndo laka yani na Zion Shopping Center ndo tukona ni ndole tukona nga ni sa sulia na be wakandonu ina radio Mbulan do Wata ndole ready toranga Bamechi bula vinaka Drew Grace vinaka wakalevu na sema tiko mai ngona head girl mai na Gading na Lot Walu Gading Road mai Haywood bula vinaka wakanuni vinaka tikani vikim dona kena ngone lewa bula vinaka Lucy Maggie Kata ke Sevuloni wakatala kena ve Mbui ke kim dona vitamani na Fong vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua senga talani ngole da vitikena o kim dona sema tiko ngori
Gregory mai Santa Rosa, bula vinaka mbui Salakatia, vakambula talitingani, oi, bula vinaka Yvette, i California i vei, vinaka vakalevo na sema tiko mai, vakatalakina vei Ben Ratumbola, bula vinaka Ben mai Melbourne, vinaka vakalevo na sema tiko mai na Kavinikua, sengatalani ngule Davitiko, and na Serango Junior Ngambai Batu. Yawana Damuni. Junior Ngambai Batu, sema tiko mai Lami mai Ngawia, and na Kavinikua, kona vea vakambula talitinga, ve kiomini Sara, na vako loritiko se mani tolingo ni saladava ni didi tekina, vako loritikina na Kavinikua, and na singalevu nikua, mataka nikua, se mbongi levu nikua ve kiomendo mai Engilandi. Don bula vinaka Kelly Levi, ke kiomendo Sara na leoni matubu vale, vakanuni vinaka tiko yani.
Na nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale vuli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda batama Ndabna veibuke ena kena somi na namulibu Senegas ke taurani buku iko girita mai na empower ena ono rua ono
ono saiba dua liwa ono. Ai, ke mo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na naman do kobati. Sa lemo na ke mo do tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, hupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke naurnibondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may woli-woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wasea yani. Além de navegar, mondaru, mais sotabata. Awasenga ni tanra, ninayado Sireki mai sengante meruana magawa mai tabuki na utoku inai tobo ni nondaru daulasa ena sona ngauna ikondau nande mai au tambe mai au gai dreani mai tabuki na utoku enai tobo ni nondaru beiwali laki modelu tukoto mai nongu tungana vile dayaki Nimbula vinaka o ni taka ni tosa vinaka tiko na nomini maro taka tiko na kavi ni wakarombu ka dendai ve kenda to Amerika wakatala kina ve kimdo mai viti singa lewa tiko ni wakarau ai wakanuni vinaka na buku ni wakarau kena singa tampu ni ngone ni mataka wambuta sarare varo tumbak ngona nonra sulu bula vini vo bula erdo rere vinaka dina na ngone ia wakanuni vinaka tiko ni lutu tiko ni tavi davanga lutu tiko ni wakanaki wakarau tiko wakarau tali
talitunga ki na dua tale na moni madha venaka na moni madha ngo na ve sera ke de sara vakatangi takituani na kavini kua vakatala kina na nana makitiko kina sarangito na nonretongito na nonda dorobo na mbongi ni kua rto na ngito tiko vakarua ka usureti kimnimo ni sema tinga mai kina radio mbulando bata na live talitunga ni kina anda na vakamuri tiko na nonreto na sota tiko ke na timi ni Canada ni voe ruan walu na miniti me na kaloko na mbongi ni kua na ngaune California sa na Pacific Standard Time ka wakatalanga kina na matakalila ni matak sa nang bongi levo ni kua wato kay rusang vulka tol na miniti me rua na kaloko and then saraba tiko kina na nonreto na sota tiko kina timi ni Argentina yan bongi ni kua ni sema tinga mai kina radio mbulando bata ke bakao nindo bakamure tiko na nito Facebook page o ni na reda tiko na noa wambito tiko ya ni soni tamba ka baleta tiko na indua na wuli ka ke mami lako kina artumbio tapata tiko na wuli ngo na Federal Trades Commission o ambito tiko yani na kene kau ni itamba iso ambito tiko yani na noa se dava sarmanda na FTC yang ambia kabekianda na ito case senga na FTC Federal Trades Commission. Au rede tiko yani na FTC na matiningo no rede tiko kina laki tenga may nungo vakasama na Fiji Trades Commission dona kavaya na FTC Amerika na Federal Trades Commission. Gona tambana kando yan raba wano nova binaka na bika kede sarna bem bisinisi kede. Sengwalangan yung bisinisi kenda mandanga na eronika na tomatayan dua ke baka endua baka idortiko endua na ibala tau kili beka sen baka bimbitingo na butako senga ni salvat senga ni muretiko na lawa gorto na songo kartondo yan raba binaka tiko na bika kede sarba yana nondo bito se aki na ken tosa tiko na bisinisi le levu na bisinisi lalai erto yan raba na Federal Trades Commission katalanga ibinaka kina o ya ni rawa ninda kamanda ke bakao ni nanoma nindo na bisinisi senga tiko ni dondono na nonreto baka didi bisinisi sombeka na kai baka iduri tiko baka mbuto ambeka rawa ni nangiriani betartarani kerto ya na Federal Trades Commission moni na betartarani ni report takayani na dhabo ni nanoma ni baka iduri tiko senga ni dondono Dona kai vital no takitiko bakalevo ka ke mamilaki vakaitavi kina na noa ka dona kai au maro takitiko ni na dona singa na mai vakaidortiko na bi vakararamataki vikenda na itoke imbaleta ni sa kuneitiko ni o kenda mai na wasa Pasifika. Sema langa ni wasa Pasifika. Ngoe roka talitunga ki na uira mai na be matanitu baka Asia Asian Pacific countries. Dangole mai kanda samai sasangam bulai na vanoli bungo Amerika elevo bekenda anda senda ngole mai Tonga, Samoa, Viti se oiran talanga na ngole mai China ke na be matanitu taliso retiko talanga kina so mai Taiwan tiko talanga bakalewo ira mai na Philippines kanda sa ngole mai toto bata kede to na be kanda mai lako the ruma o bambota ni o kenda to kalonga ta bakalewo baleta ni to wuli mai Viti to kilatiko na bosa babalangi compulsory ninda livuli and na vuli da tinga na bosa babalangi to bosto nga babalangi kornivuli karawa kina ninda lako mai na matani tu lilibu bango raro kina na nanda tu mai rawata nambula Veira na ngole mai na be matani tu ka senga soti ni bakambimbi takikina na nonrabulida na bosa babalangi o irango dina ni ramatani tu lelebu sara mai bibiti i rangole mai ninda ngole mai na bonole bungo Amerika dona kana ndrendre ra laka durumo ira o kilani bungo bikanda to salak ngamai to samiti kongo Amerika to senga soti ni to baka me to baka rambai libu takana nondo to rai me to rei dayani na dafa mander to lagu durumati korto mai Asia karangole mai se orto na mai na Philippines rangole mai sara mai baka tiko Amerika se na bibo no so me baka mai Tibet mai Nepal rangole mai dafa mander lagu durumaira when in reality toto vata ke de sartinga na bika anda laku duruma sonango na oira nandrendre ra laku duruma lewu ke mai nandrendre anda laku duruma kenda na itoke se kenda mai viti baleta ngono ya kenda anda wuli da mai na bosa vaka babalangi ya dona ka mai low rating go baka lewu
kuni mai ni ngai uti mai na ngona ni COVID waka me tiko mai na COVID me adhawa tiko mingo ya na buna e sa laku mai kina na tambanongo se ni songo na FTC me mai be bakarara mata kisaranga be kenda na ngole mai ene be matini tutani da samai baka tiko Amerika da samai sasanga mbuleke baleta ni lebu na kainda laku turuma lebu na wakai rau na nonda lawakitaki rau na nonda mbuta kodi mai beira na rambiaka ni kaira na tamata ka mbuta tunga na nonda e wakarau dua ya se wira na dombo tako do talio ya gai na kai waka ndomo mbula talitunga kina se o rauni kai wakaloloma talitunga kina ni sona kamba ni sona bisinisi era diditiko era register ni rambisinisi klara muria mai na salandondonu ena non laki register as a business ia o tia ena dona bono ilomea sange mi waka iduritiko kina na itobo tau kilikili sena butako ka ndamai tādhuri tuki no Canada ke wakainda senga ni kilawe naka na lawai ni wanua libungo Amerika. E andona ka e kunei tiko wakalewu e atalanga na wuna ka sa wakame andra mai kina na tambanongo na Federal Trades Commission ka sa nanumi kina me sarto ngole mai ki we Canada na minorities we Canada na senge ngole mai da senge mai sasanga mbula tiko ngo Amerika me da sa mai wakarara mataki me da waka yarangi taki talenga e na kilaka me rawa ninda na yandra tiko kina me rawa ninda na kila tiko kina o Congo e ndina tiko seseanga e ndondonu tiko na wanu e muri tiko mai o Congo seseanga na bisinisi ongo seseanga dona ka e vital no take wakalewu na noa ka o maro wakalewu ni na ngo endo na vital noa e na mai tomani tiko nga e senga ni vital no take nga vandua sa koia e serto na mai wakaitawi nga wakandua na tambana mai na FTC sa koe sartunga senga teke wu taki tiko ngo na vital noa ka na mai wakaidori tiko yani e na radio mbulandua wata na we wakarara mataki e na we kai so karawa ni ndayandre nrawi tiko kina o kila ni vunga vikiomunio ni sana kilawe na katalitunga ni la kuduru mai sona ka baleta na vuno kuta daki mikinango balet ni kila ni sona nongo clients erangendo ngiri mai se so ke mami vital noa me baru dakana nonra insurance policy sarangendo tukona mai na nongo mbange song ertu songo tanambange baleta ni ngongo endo ni labo lebu e alikina sembuta kodikina na ka o kila ni vital nota ki wakalewu ne ado baleta ni sonangona rando tartar mai so matai erna wakawekilai tiki ramanda mai menda wekilai wakasana tostigo na vital noa me sa ado sarangando na bonua waka o irana kenda wataki kenda sana numa sarangani onro sa wikilai sa tiko na we wakambauti o tia sangai lakamai wakamalu na kerekere e son beka na ulumbale si son itala no beka endo tukuni mai waka me nagai mai wakawuna tu na nomu kila ndo na kana nomu na lomani koia se na ona rawai kina wako tendo ni lavo se osoliana nomu bank account nomu number ni bank account ko sarangaya e rau na nonra tatarumi kina nonda bank account meratura na ilabo e ndona ka e roninda na wakabinibina ka tiko kina na ngonongo ni irna mbange talanga sasenga ni wakarara taka kewaka and I know we sa ndaroni na wakandina dina taka kevengo so nango nandange livanga taka vango nonda card nonda debit card sa sinirawa o iko nga wakanga taka tiko sangati ko mosoma ndona ka sa sinirawa balete anambange waka the system is structured in such a way ni na ridanga vango indo tani o Congo na transaction ko indo sa sanga mingo senga ni toto wata kina kai do vakavo ko na visinga se na vi madhao ya erto block takana nomo debit card samani tako so bisarangai kiana sangai me tarai me ni lawe na nomo account we've got to be grateful for that andona kavinda na wakawinwina ka tiku kina ni sa vati ko mai ana bangi mbleta e tango maki kenda talitunga but indona ngoni sala ka kuni waka lewu ni lewu rambuta ko dikina lewu samai waka loloma taki saranga kina ni rasenga ni andre ravi tiko rasenga tiko ni kila na dava
se o Kongo o rauni wakambauti koe, o sulia kina na nongo bank account number, ndua ia, ndua talanga na kai kune wakalevu, ni ndarawai kina wakalevu, o ia na investment, lako mai sona investment, ka wakaingataki kina wakalevu na Facebook, wakaingataki kina wakalevu na, do tale na app na, is it WhatsApp? Kona WhatsApp? Lewu na wei tala noa e lako mikina, lewu e rando market e taka mai, na wei business e so, se na investment e so, mendali maruru e lawa i ke. Kova ia na matangali social media platforms vao ia, se na kani wei tala noa vao ia, na matangali wata vao ia, e kunei ni rawaka inga taka sa rawaka lewu i rando tako, kongonea sa Andrew Mekina to sa Andrew Mekina na tambanongo na FTC, menda sana mai wakarara matektikina me rawan in the tangomaki, rawan in the andre and rabitiko kina, o kenda ka rawan yu kenda mo the mboko tu no vunga ngona, live na kanda sinkila se sombe ka kenda mbaletan in the winakata menda maruri labo en do talen kena ngoni sala tali maruri labo menda kunibita na bangi na bita na sona investment companies investment accounts se na cryptocurrency kona kava ya e lebu sara era sambuta ko di kena kar sa vakailia kena e undolu na nonre labo ya na buna ka marota kena ni na mai vakaiduriti kona vitala noa ertona mai beba karara mataki tiko ni kena and radio mbulando bata na FTC se na Federal Trades Commission ya o bitu kuna telango ndina ni gorto ngarabanga serto yanrabanga na bono libongo Amerika gotanga da lako duruma semania se burubura da banga inda tukina baleta ni irandong butako it's so easy to get to everybody globally baleta ni dakilato na Facebook, na WhatsApp, e wakayanga taki bura tudoko. Era samboli o kamandanga ki no irami viti, o waka samataki tingo na vida nambak sao, tindu lak mai vio na taro, e una. O kango koe, ndongo email mai viau. Tono koe ni dona umai labo lewo, ndua sa mate, dona umai labo lewo, e tiko vi koenge vi waseaka. O koenge vi ki la tiko se rauni na wase mai wakadava vi o nei labo, o iau me wako tanga ningo, bele insure kina nei labo, koe na wako tamai o koea, ke na tax na kawa ia. E rambe aka ni o da kawa si senga. Ia na kla, rauni ndaka keni tukutuku ni babalangi, red flag, kua saranga ke bakau senga ni o kilai dua senga ni robe kilai kua saranga na wako I labu kina yo songa na kauia menda na yandra rabi tiko kina ka usureti ke muni moni nando nana makita le tunga me kina sema tunga mai kina radio mbulando bata lebu sara na ulutanga vango mai na bitamba ne so karani na bibu ki tiko weekend kanda sami tiko na bano lebu ngo Amerika se burubura da vanga da sali sa sanga mbula tiko kina lebu sara na ka rauni na bibu ki tiko weekend siva tanga na ono na tini ka 5 miniti vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ndina to dhoko mbula vinaka mai tau Steve Murphy ngona turanga ni ono le lai talenga sema tiko mai na kavini kua tali ni ndona vanua me dana vangari labu kina nda we tartaranga ni kina Murphy money lending personal loan and kavini kua kena we singa sambera mai ke ka ningan revenue labu ngona turanga moni na we tartaranga ni kina ove wakambula tiko na serka taravongo Steve Murphy mbula vinaka wakatala kina vi tema na sao vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula tiko vuai ndua tali na nongo favorite turanga nita Bilson Suai vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka tupe wakanuni vinaka tiko yani vikimdo na turanga ni ono lilai wakatala kina vi tukiti mbula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vikimdo na kavini kua senga talanga ningola da vitiko na serengo kalara sale leawani mbula vinaka kalara sema sara tiko mai ndelai nambua ene kavini kua wakanuni vinaka tiko yani mai delai nambua kerve wase tali tunga veira na mai nandelani avu mai nawa indo so levu mai mbua isa ndo mbula vinaka mai mbua wakanuni vinaka tiko yani vikimdo ene kavini kua senga talani ngole da vitiko na serengo netani manu apai mbula vinaka wakatalanga kina ve kimdo ke de sara na sema tiko ngori mai
mai na Pelton Terrace, mai Niwaka. Rombula vinaka Chandra, ki Sister Pella, vinaka wakalevu na visiko yani, ne kavini kua, sengtela ningula davitiko na serengo, Yvette, New Kapu, bula vinaka Yvette, bula vinaka Ben, Ratumbola, vinaka wakalevu na sema tiko mai Malevani, ne kavini kua, wakanuni vinaka tiko yani ve Junior, nga mbai vatu, vinaka wakalevu na sema tiko mai, sengtela ningula davitikina, levadi, manoa, venga na ni sema tiko mai kina levadi, ene kavini kua au ni taka ni mbula vinaka tiko. Radio Mbula ndo vata na ni tokani una buninda kua ni mbula vinaka.
Isando bulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stondo bulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang bona binakadina. Kay indolo bo talangango na nondoto boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karau ni soli bo iloloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina voga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tapia? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Wala binakatini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, nimbula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. No leu kutaka bakatotolo, nimber nirto yadea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Ongo na Radio Mulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Do rock him under my tauro na lingangu mendaru sana bao usani ala ala
Mekoni alanga eke Saikemni 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 Nungundao lomani Saikemni 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 Nungundao lomani Aundomoni kondina Nandondomo umaroroya Nabekila itawa mundo Namarauni alongu Isanawatingu Mekwani alanga eke Saikemni Saikemni Nunao lomani Saikemni 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 Nunao lomani Saikemni Nunao lomani Saikemni Nunao Ogona Rongo Manupali Songo, Nei Maolimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. O te watini wasa ningo ni Rongo mai wali songo ene kawini kua, donga na i tukutuku. Beba ka nanu mitungani ve kiomni na se lama rua tiko, beba ka ungeti tungani ngo, ke wakao se lama rua tiko muni na lako ke na songo ni mataka se senga. Ni ngoleani. Ni ngoleani ni laki maro takawata tiko ke rato na wuli oti na Andi Thakambau School. Na ikawitu sanga wulu kalima ni ambaki ni wakana ni mitiko non rato ambaki witu sanga wulu kalima na Kornibuli. Diamond Jubilee na wakaidu ratiko ni mataka. Mai na 5 na kaloko na kawike na tini karona kaloko na mbongi lebu na wakaidu ratiko na Embassy Suites by Hilton. Duana Ndrao Capital Avenue, Sacramento. Beauty ko yani na kena tikindua and radio mbulando vata ke bakao ni simber tiko ni rida sengana lenga o tingo na game beauty tali tiko ni kina bakata la kina non reto namba na bakele silesi orto na leo ni committee karto venga rabitiko na kena dido bakina songo ngoni mataka ke na kena itukutuku matela lai Vesureti nga ka Taraba, tukutuku ka Taraba na bukutungan dotal na vesureti may berito na Honor Foundation goa na non-rito seafood banquet sasanga tunga ni kumuni labo bikiam ni na simbertiko ni kila e doa na sasanga ritondo wakay dortiko na Honor Foundation USA, goa na non-rabakaya, takitiko na ngoni buli, na tinikandua na Kornibuli, may na sana o Kandavo, sa kabida tiko ni ambaki goa na non-rito, benga rabitiko ni bir na ngoni buli, dua taleng goa na ambaki,
Kartona mai vosa talitunga kena, or tona turanga, karto sabing karavita litunga na kena laki bewa se ki tiko na ya bir ke na ngoni buli na be kai so er bakarita kami na gasti buli wir na bakali silesi en be korni buli ke de sara arto na mai bakai tavi tiko kino le pani buni turanga ser mai angire ke anasa koroita mana gua na bakai dortiko ene katini ka tolu ni singa ni bula o me kana bakai dortiko ena diwa Ross Valley Drive San Rafael tiko butiko ena ruana kaloka na singa levo kena vito na kaloka na mbongi dona ngona bena kangoan dala ki sota do bakai kabi bakai ngataka na sasalni waitui er do bakarotaka tiko mai na leoni committee me bakani bakatoka tiko ngona Honor Foundation Seafood Banquet keni tuku mataila lai ninga vitartareani ki anasa korita mana ke ndi dhimba mbolam biu dona ndrauna ndola na isoni bakai kabi ke bakaoni na senga ni adha roma ikina senga na lenga lewutana ngoni sala rauni ni wakota mekena na nomini dhau sena kani bebo ke kina sasanga yanga ngo na Zelle, na Venmo, na Cash Apps and Messenger, Facebook payment. Keni tuku matela lai na game biuta litunga ni na tikindua ka tiko keve kina ke bakaoni asembera tiko ni oni reida na game biuta litunga ni kina. Oti otinga ni tuku ronga maibal ni songo ene kavini kua Besure tira ramba tiko, siao tiko na ngauna, lebu tiko na ngauna, dondono beka me tuko na lebu na ngauna ni waka rau, kina songongo, da ngole ani do na ngauna binaka ni ngande, kina singa kei te lebu, kana waka idhori tiko mai lai e Hawaii. Nange waka idhori sar tiko e na bulo September, na karua ni singa, wakaroa ni karua ni singa ni bulo September, mai lai e Hawaii, ia ngana i tukutuku e se adhara mai na kena wakamatela lai o wambauta na ngona erto sana taudhako kina na wakawakarau erto na ngai wakota mai na kena matela lai me na ngai me kadhi wakiani sen na wakasawitikani na kena i tukutuku na i rongo mai bali ni songo me wakai veito ko ni tuku kina na Maoli Mat. Radio Mbulando Bata. Sawatunga Rosanga Vulkavana Miniti me Vitu na Kaloko and Sera Kataravangona ve Wakambula Tiko Kina. Vekamdrau na Veotini and Avukuni Namrongande Tiko Ngori me Viti Mbula Vinaka President Lee ke Sister Lee Wakanuni Vinaka Tikani Vikimdo. Vakatalanga Kina wana birthday boy Samson Lee Wakambula Talitingani Vimbongi Ono Chona. Vinaka Vakalevu na Sema Tiko Maine Kavini Kua Wakanuni Vinaka Talitinga Chona Verto Keden na Timini Viti Vikimni Keden matapu vale karangoli tiani kartongoli tiani na lube muni na wati muni na ngani muni matataka tiko na nonda vanua viti ke na sota ni Hong Kong Sevens vakambula talitunga ni vikumni ke de sara na ngole talitunga ene ngole ni sarangito vikumni bekan de som bekar rangi vavaru tingo merangi bukan ni mataka wakanduni binaka talitunga ni vikumni ene kavini kua ve vakambula talitunga vile vadi manoa ni mbula vinaka na sema tiko mai ene kavini kua sengatalani ngule da bitikina o Steve Murphy bolo binaka bakununi binaka tiko yani na buku ni benga rabi bakaidur tiko dondonu mbeka moka na buku ni vili niu bakaidur tiko na kavini kua bakununi binaka talitunga na buku ni vaka rau kina ndo tale na moni madhawa na sarangito na bongi ni kua bikamdo mai viti na buku ni vaka rau tiko kina singa tambu ni ngone na madhango na moni madhango Wakuru
levo tuna bi matangali life insurance e Amerika. Ka levo talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na puno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga levo. Katigo talangana ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim and the loma ni rosa nga bulu kapana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yang baki. Siko mo na website ka tungkol sa TextBuy kinabasi mo walu-walu-wandua tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima man yono kina vitu ene kabuni bugu lulu we kemadawe California.
Wei mamani rua ina kawi kina tolu and a single level ni lote levu. Wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodia na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Yavalata deonangai velata na Radio Mbulando Vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondombula. Mai wei ira na kenandau mai na tambana ni mbula so. Nasi na puniwai. Rongodia na bana kaloka na wei kavi ni Tu City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Pisando mbula binaka. Dosan kay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay ligori. Nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka sebutaka na buona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona, kareang bona binakadina. Ngay indolo mo talangango na Nondato Boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karao ni soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veivu no bolekata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongo libu dhaike na kenara libe tobi se na tobi kwa matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Me wakani sengu soti ni kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbindi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu wa 51 sesi kobo na Nondato website www.sfhepbfree.org. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena Radio Mbulando Vata, San Francisco me kauti kenda vatama. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Loma
Era radio mbulan do vata nei tavi sera talanga o ia sa mai dava tiko kina na nonde wasi ni ngona vata. Ene kawini wakarombu kandendai ni sa votongo e 5 miniti me vitu na kaloko vinaka wakalevo na sema tiko mai. Au sere tiko mani na mai veto mani talitiko e nambongi ni kua. Votoka e wambota voe rua na mini voe walu na miniti me dio na kaloko na nreto gito na nonda do robo me adava na ngono ya no mani toka ni go una buni da kua me dio na moni madha vinaka vikianda na moni madha ngo ni te wakadiango tokamanda.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wa yani.